کەواتە هەسەدێ چ دەبێژیتن؟ دەبێژیتن تورکیا و گرۆپên çekdarên ser bi Tirkiye xwe amade kiriye çekên giran di destê wan dane li ser sinûrê Kobanê ne bo encamdana operasyonekê li cî Kobanê her wiha lê dijî Qamişloyê. Di vê demê de serbarî hewldanên civaka navdewletî di serê wan da Amerîkayê lê diyar e netîce hiç tiştekî erênî neketiye destê Hesedê û Hesedê dibêjîtin Tirkiye razî nebûye bi agirvestê û agirvest astan kiriye eva li min biç hem jî lê Kobanê. Kewate pêşhat metirsîdarin li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê di vê demê de. Li ser vê kêvanê radiwastim ji hêjayê akademîsyen û çavderê siyasî Diktor Ferîd Seعدûn ji Qamişloyê dipirsim. Diktor Ferîd tu bixêratiye Kurdistan 24 nû ke halê hazir rewşa Qamişloyê bi giştî di çi astekî daya piştî ketina Esed bi taybetî di van roja da gelek bi germî behsê operasyona Tirkiye dikin lê ser Qamişloyê lê ser Kobanê aya hiç li volabatekî hîn bi çavê xwe dibînin li wan dewrûbera? Êvar baş yani rewşa Qamişlê rewşeka aram e hetanî roja îro yani Qamişlê neketiye bazara siyasî ya a leşkerî a Tirka de ya ew yani milîşem ser Tirka vege çavê xwe berdin Qamişlê yani Qamişlê bajarekî mezin û bajareke yani gelek pêkhat tê de hene nemaze pêkhatên Xristiyan tê de hene gelek hêzên navdewletî tê de hene hetanî roja îro yani Rûs tê de hene ji xwe ê di Îranî wana ve kişiyan e lê hînakê Rûs di balfirxana Qamişlê de mane ji ber wilo jî yani Qamişlê bi xwe weke navendeke sereke devera Kurdî de ew ya jî hetanî roja îro nikarin nêzîkayê lê bikin ya bixwazîn êrişekî jî bînin ser ev êrişa hanê wê ne divê demê de be yani wana bêhtir êrişê xwe dibin ser aliyên gi derfeteke ji war tê de ve dibe yani rewşeke navdewletî lawaz divê de kê de hebe ya xwestekin wana û nêzîkbûna milîsên êv ser Tirkiye bi divê de berê de hebe hetanî gikaribin vî karê hanê bikin lê mixabin yani ev êrişên hanê rojan ne ê tobarankirina drona be ya tobarankrina ji aliyê top û tangên Tirkav li aliyê Tiltemirê aliyê Ayn Îsal aliyê Menbicê û Kobanê wana ew li wir berdewam e Başa bûçî armanca Tirkiye di vê demê de Kobanê ye bi taybetî. Yani birastî Kobanê bixwe bûyî sambola serxwebûna û berxwedana Kurda di Rojavayên Kurdistanê de lê tê nerîne weke sambola jiyanek kenû sambola berxwedanek û bergiriyeke di 2015 de bê çawa bajarokeke wek Kobanê karibe wê berxwedaniya hanê bike dijî hêzên terorê ser Daişê vê wî çaxî yani ew serkeftina Kobanê bû wek serkeftineke navdewletî cîhanî dijî hêzên terorê ji ber wilo jî ev samboliya wêna hetanî anaka kesên gi dijminatiya Kurda dikin dixwazin wê samboliyetê bişkînin û karibin yani wê destkeftya hanê jî ji destê Kurda derxînin ji ber wilo bêhtir ewana hêzê xwe berdidin ser aliyê Kobanê de dixwazin yani wê kurdewariya di hundirê Kobanê de bişkînin ew rih û canên kurdewarî di Kobanê de hate avakirin û jiyaneke nû di Kobanê de dest pê kir wî rihê kurdayetiyê wê na divê deveriyê de bişkînin Baş hêjayê Ferîd hewa belkî dîtibe Wezîra Almanî Evrûke dibêjîtin nabîtin ew xîna berî 14 salan li Kobanê hatiye ruştin dîsa were ruştin berpirsiyariya selametî û asayişa Sûriya bi giştî û bi taybetiya Kobanê dikeve ser milê Tirkiye peyama xwe rastexwe arasteyî Tirkiyeyê kiriye Elîna Romanowskî bi re'ya te hewldanên navdewletî yên Amerîka welatên Ewropî dê bikaribin rêya Tirkiye bi operasyona zemînî bigirin li ser Kobanê yan jî dê Tirkiye bi serê xwe biket? Yani bera yani bi şêweyekî zelal biaxivin ev yani parastina navdewletî ji Kurdar ya ji Rojavayê Kurdistanê di derfetina Rêderbas bûyî ew parastina hanê gelekî lawaz bû ji ber wilo jî yani Tirkî karî bû Efrînê Bistênê karî bûn yani dagirkirina serê kanî û girê spî û di roja îro de yani tobaраnkirina aliyê Tiltemirê û Ayn Îsayê
اف پاراستنا ناف دولتی جو کردار و جو روجاباین و کردستانی را نه هر دم رشدن تیده که دجمناتیاک لسر کردار شد به ایرش سر کردار شد به رد بکه کوبانه جی ایران دوی طرفتا هانه ده یعنی انا که ترک گلکی بچونده دخوازن که کوبانه تکن بین کنترولا خود و گلکی فشار بخل امریکا جد کن امریکی جد وده که ده نچارن امریکی جی دولت که جهانی و دولت که ناتو و ترکی دولت که ناتو برجواندین امریکا به ترکار برجواندین سرکن دوران روجلاتا ناویند جبرولوجی یعنی امریکی و ابتنا خواه نکار بین یعنی ترکیا امبیجن بغیدین یعنی بزمانه که نه دیپلماسی و چاوا ترکا بغیدین و چاوا کار بین برجواندین ترکا رد بکن و هر دو بش ناتونه و بساجی یعنی هزین ناف دولت خو هزین ناف دولتی دروجاوین کردستان ده او کوالسیون ناف دولتی سرکت ده هزا حری خورت و برگریا بیت فرهانه ده که امریکیانه بلی یعنی هنک هزین یعنی امکارم بیجن بچوک ده دانش فرانسیا بنیا بریتانیا یا اروپا بگشتید بیت فرهانه ده دیپلماسیا اروپی دیجی حطانی انا کا برجواندین اروپا و یکبونا اروپا بترکاره نمازه یعنی ترک تم قفال اروپا دخوی گوی ریوک جی کوشبرا جی پنابرا رگ درماسی اروپا ببین یعنی ترجی گلک قاغاتین خود دستی واناد هنه بله راسته هجای فرید پشتی دسالات اسد جنافتوی و یا هفتی یک زیده تره و هاتنا سر دسالات یا هاتشه گلک پرس و چاف لینک و امریکا پشتا خول کردان بکتن لحسدی بکتن بجنا برنا داعش پشتا خو بوان هیزان گریده داتن بطایبتی اگر اف هیزا لگوری برجواندین وانا تف بگرن ده سوریانو دا برأیاتا پیش هاتا که وها لبندا کرده لروجاوا اگر هاتو سیاستا خو ری بازن خو نگوهارن دنرين عمده يعني استراتيجية أمريكية دو سوريا داولو بالسفكاي وبلاز ناي قهرتن يعني استراتيجية كاتي دانين وبارجين أمريكية يعني بارجين قلكي جرينجو بالكيشن دا سوريا دا هاتنا دانين شي دروج أفين كردستان دا شو آتنا فيج براتنا فيج يعني بارجين كقلك استراتيجية أمريكا رسالسينو العراق وأردن وسوريا ونيجيكي إسرائيل وصاجي يعني بارجين وانا ده رجعين كردستان ده برجواندين أمريكا حطانا كاتيدا تنا باراستن وكنترول كرنا وانا جدرجهن جدجين سر دريا سپی دریا سوریه را اویاجی جوانا را گلکی بالکشه امریکی ادبیجن دوباره ناکن وقت 2019 دما ترامپ یعنی بریاره کستان و خواه کشاندن و سریکانی ها داگیر کرن و گریسپی ها داگیر کرن ویچا غیددیت یعنی اداره وینا گلکی رخنه لترامپ هات کرن و داوی کش بریاره خواه وگریا و روجاوه کردستان ما پاراستی و علی کی دیویجی بارگین وانا بنگه وانا لشکری وگریان دیسا بجیبون دروجاوه كردستان ده او سياسات هاني ادبجم انا دوي قوانا غدناي دوباره كرن حطاني جي بگشتي يعني سيستما ريجيم انو دو سوريا ده بخياني كرن و سوريا بچ اوائي بچ شوازي و برفكرن و چ دستور بيجر دانين و يعني حكومت انو سوريا ده چه به حطاني امريكا نه خویانی کردن سیاست وانا چی پیشروج وانا چی تکلیه و تانستندن و پیوندین وانا وش آلین آبوری و لشکری و سیاسی گشتید حتی نیج امریکا دیار نبود امریکا خوشبخت هجار فرید همو چاف لسر سوریه نه چاف کردان جی به درجه یک لسر پیشروج کردانه ده سوریانو دا بوان تهدید و برتکین بردوام ترکیا لکردین روجاوای کردستان اتکتن به طایبتی از دیارکری بجم حسده او یپگی و گروپین وان دبیجن دویکو لجر کاریگری و باندورا پککی در بکوین اگر نه آرمانجا منه و ام گروپین بویرانگی لسر سنوره خو قبول ناکن باشه دویده میدا آیا هیچ درفتک جواکا ناف دولتی به هزین کردی لروجاوای کردستان دا کو بریارا خو بدن یان جیوه دمل دست گلوپا کسک بو ترکیا حل بکن و و اپراسیون انجام بدت لدجیوان بلا يعني خواستك كالي إجقالك ألياف هي رجاوين كردستان دون مازج هسد يعني جولاني جتين سر زمان ده بيجي هزن هسد بنشاف دريا بكاكي دانو تركي جوش خوا بايش فرق كريا حجتك جبو إريشا كبينه سر رجاوين كردستان بيجي حطاني يعني هزن بكاكي واندامين بكاكي وكادرين بكاكي جي سوريا درناك بنو فنكشن روش آرام ناب لدفرامه أفياجي يعني
يعني براستيجي يعني حطاني دي لستا امريكا تروري يعني بكاكيل سر لستا وانا رش جبرولوجي يعني انا كاف قفتو قويا قشيت بالسيرفي مجارة هاني والسيرفي بندا هاني بتايبت يعني زيدي جارك فرمانداري هسدي مظلوم كوباني سر زمان قلت اري يعني شور من دي ميج بكاكي بحزارة لفيدا فري هنا وهاتم اما الكاري وی هوسا بمرد گوتیه هجای فرید لی جناب هواجی دزانیتن یعنی پشتی کتنا اسد جقندی لی پیام هات گوتی هیچ هیزکیوان دناف آخر روجاوای کردستان و سوریه نینه بوچی پیامین لدجی هاف دهنه دانان یعنی تشتکی بشارتی لأورتيل میدان هیه ايرو دروجا ايرو تشتكي بشارتي تنه يعني دافياني قصر جاندري در كافن تشتكون لسر واقع تشتكي دني يعني ام قشت زانن دو كوباني ده ولا دروجا باين كردستان ده به يعني قادرين بكك شركه قال لك يعني برخدانك قال لك برفره كرنده في دفرا هانه ده يعني ده استا لشکری ده يعني كتن شر دجي داعش ولا دجي اف ميليسين تندبن كيريشاني سر روجافاين كردستان ايرو رشته گوهرتن يعني او ده سلاطه سوريا ده ته گوهرتن روشا سوريا بيشتي ته گوهرتن جبرولو جد في روجافاين كردستان جي به گوهرتن يعني تشتك انا كاتي خوستن او گوهرتن ان کو دوی بنکرن او تشتي کو ده خواستن دوی بکرن دوی ده میداجبو پاراستن نافچین کردی لروجاوای کردستان او نافچین دست رهبری خو سردا دوی چه بهتا کرن برایاته يعني اشكرا ما طارت نايل برسوا مشي كنت برسوا مشي دنيفجي دك نما فكرة دقي يعني كادر تشتر بيجي كلام كه فكرة خو بكرتاسي بيجي بردما مزيدتنا كلام كه تمام تساغ سباز دكم تنايل برسوا سباز دكم